Hello guys, in long time videoท่านนั้นก็เราเล่นเลต้าตุนตรงวิดีโอตัวนี้ interesting รู้ตกตับไม่ให้มีตุนกันซีซันมา winter มีรัวตุยตลักตำลายDandruff big มั้ง Dandruff อมดู big เงินตาให้มี winter ลายhian season ให้มีซีซันตลักรัวตุยตำลายhianตุนนั่งหุ่น winter หุ่นลาย Dandruff อมน่าซาให้มี remedy ครับมั้งก็เราสวยงามเองมันตัวเอง apply ตัวติค่ะShampoo tấu tắc product tấu tắc tapi hay chen trong môi rồi này nó sẽ lấy phalo để cái nồng ta hay mi home care bi ka all some si tom si kan bul level la lấy mấy thế lang mấy thế ang chi kha remedy sang ha kalau soi don ne tu na lo tanang cho nên mà sign cái video là subscribe lâu tan hơn subscribe thei like thei boka share thei boka chuan ilok pui ngei ni chun lo share ngei ta la lo subscribe bok ta la chuan tuna chuan zona nei tan khan mi description a hian cái insta id le whatsapp group a link join theina tur ha lo danga chuin lo join nga whatsapp ate pokhan min lo zot theya Zawhna chuan insta pokhan Zawhna min lo zot the ni min lo zot an renga kha alom me ma Zawhna lu tak tin lo siama kein ka thiamang to ten ka lo chan ka tum zela nga chan ve ka tumanga comment na te pok lo chang ve ka nga ni Zawhna ngai pok lo zot tuk lu pe lo chuan ke lo chang zel meng tuna i lo tanang chuan Dandruff tan hen remedy hi normal shampoo ilanga chuan fresh lemon juice le apple cider vinegar kha ila dona ni normal shampoo le fresh lemon le apple cider vinegar kha i mix anga mun khata i mix kwal nga luk takhani mix anga chuan chu kan mix sa kha hair wash nan kan mangdon ni mo lusuk nan ama kana shampoo te han luan chuta ma set nami normal shampoo le fresh lemon juice le kami apple cider vinegar kha i mix anga uluk takhan kami i mix sa kha hair wash nan kan manganga chuan i massage anga kar khata voi khat i try theng i mang thenga i Dandruff te kha lo fai don ta ni mo kar khata voi khat kha lo try vela chuan na don le chuan i Dandruff tan tho hi mi aloe vera hi kan thachunga aloe vera gel emo aloe vera fresh emo kha i langa chu scalp i apply theini scalp mi root mo i apply anga chu minute nga i massage don ni tian chon minute nga i chia zon hu khan normal shampoo in i wash le mai don de chu po chu kar khara vi khat i apply theng chon Dandruff ho sung kha lo fai to mai don ni chon adot le chon hei aloe vera tho ma se a fresh nge yo gel ni lo a fresh nge kha lemon ne ni mix anga inang chia chein chon i mix zo khan i sam kha i 20% tal a hu turani scalp te sam kho 20% tal a huanga chuan chuta chuan i apply turani scalp i ruta han i apply anga chuan minute sompanga i chia lenga minute sompanga i chia zo khan normal shampoo in i wash le mai don ne kar khata voi khat i try i lo try lenga chuan Dandruff bukha lo tlan cheto don ni mo an lo fai duang don ani kha lo try ve bok la chuan next remedy le chuan hai neem pata hi kan sianga neem hi mo ha mi neem pata anna chau hi ilanga chuan tuya i chuang so don ni minute som tali chuang anga tuya neem pata na kha chuan kha neem pata chon so kha i adai nuwa khan brush in scalp tian in noi chuang wa nga color kan apply ang khan mo kami brush kan i apply nga chum zo a chuan i sampum pu ya hani i apply le don ni kami tui kha i neem pata chon zo tui kamo i sampum pu ya i apply nga scalp i apply zo han i sampum pu i noi lenga chuan minute nga tal i massage lenga tian scalp ka i massage lenga chuan chu po chu i normal shampoo in i wash le mai don ni kami i massage zo no khan normal shampoo in i wash lenga chu kar khata voi khatal i apply le mai don ni chuan kha Dandruff khamo neem pata chon so tu mang khan Dandruff khan lo hla khan lo tlan chianga lo bir kwal vel don ni khoi lai wan lo chen thinga ti han chuan Dandruff kha are mai don ni mo khami winter
kan dandruff mau kha khalo dry ve bok la e remedy thata kan ya khalo dry la ole chon tun tu bia chon khang jong khan ni ta se khami dandruff e remedy bi ka khan chon next remedy sang sang galo soi lenga hetia ka soi halo nga thlame lo in atakin no apply ola apply tat takin no ma in log pui ti po ka sia in then hey comment na ta pokhan khami oil vel jong chang samatha ti alomom khop mai ka apply nu hian ti te khanom ka lob em ma ka video wang khatianga lo apply e result ta in lo ne ha kalom me ma chon kina kha khang u jong ka sareng chu nia chon e uluk taka low views mo low comment te hote e first second third khateng ka first ania mi lo ti hong jong ka sareng chu nia lo lungai lo ula kina giveaway te pokala ti don chawa kha in tan thatak tak shampoo sang sang te giveaway ha pathian in rematia kan lam zela kan ti tlon zel chon giveaway te pokha karon la ti don sim sim nang mani tan khan chon ka channel hi la support ta han lo sapula lo like la lo share wala chon in tan video thatin reng ka lo siam zela nga ka lo le don ni next video akanin mulenga bye bye